पुनमहु तराम नौचरी हौजी सथरिब फिबा वर्ल्ड कप लिसिंग अनि कुंतरुकी सानखिबिगी समनप पाउदम अमदि हयेंग सानकदम मैचिंग एमएम न्यूज लाइव की माइकेटगी मियाम पाउदम जरी अहानबदा हयेंग सानकदम मैचिंग मियाम खंगन जरी राउंड ऑफ 32 की वइना हयेंग पुंग अहुंग मखाई ताब मतमदा मियामी गार्डन द लेबा मियामी स्टेडियम दा अर्जेंटीना अमदि काबो बर्डे मैच सानगनी हयेंग पुंग तरे ताब मतमदना कांसास सिटी द लेबा कांसास सिटी स्टेडियम दा कोलंबिया अमदि गाना मैच सानगनी राउंड ऑफ 16 की वइना हयेंग पुंग तरा मखाई ताब मतमदा होस्टन द लेबा होस्टन स्टेडियम दा कनाडा अमदि मोरक्को मैच सानगनी जुलाई मंगाग दा पुंग अनि मखाई ताब मतमदना फिलाडेल्फिया की स्टेडियम दा पैराग्वे अमदि फ्रांस मैच सानगनी मखा तारपद ngarang सानगिबा मैच की मियाम पाउदम जरी स्पेन ऑस्ट्रेलिया बु पांजन अहुम सोनेदा पोर्तुगल ना क्रोएशिया बु पांजन अनि अमा स्विट्जरलैंड ना अल्जेरिया बु पांजन अनि सोनोदा थोइख्रे इजिप्ट ना हाफ फावदा पांजन अमा सोनेदा मांजन थाकी स्पेन अमसों ऑस्ट्रेलिया ना सानगिबा मैच ता पुंग 12 मखाई ताबदी हौगा स्पेन अमसों ऑस्ट्रेलिया की मरकता मैच सानबा हौकी इगन वुट लेबा लॉन्च एजेंस स्टेडियम दा स्पेन ना मरी अमा अनि अहुम फॉर्मेट अदुगा ऑस्ट्रेलिया ना मरी अनि अहुम अमा फॉर्मेट सानबा हौकिबा मैच अदुगी ओइना स्पेन बोन खरे हेना पादना सानबा ngamki स्पेन बोन हेना पादो सानबा ngamki बगा लोइना पाजन चनबा याब एटेक मसिंग हेना सतदुना सानबा ngamki मदुना मरम ओइरगा हाइड्रेशन ब्रेक ममांग फावदा पाजन चनबा याबा सुद मसिंग हेना कावबा ngamki स्पेन ना सुद मंगा कावबा ngamki मनु टारगेट सुद अहुम यावकी अदुबु ऑस्ट्रेलिया की ओइना हाइड्रेशन ब्रेक रोय फावदा पाजन चनबा याबा सुद अमता कावबा ngamki दे हाइड्रेशन ब्रेक मतुंग इकान कानादना कुन मापन सुबा मिनिट स्पेन ना खोंगै थुना काउंटर एटे अमा सतरकी काउंटर एटे अदु स्पेन की सानारोय जर्सी नंबर कुनगा मापन एम कुकुरेन ना टारगेट ता कॉक्शन की बोन पांजन ओंथोपक ngambagi हरावरिङै मरकता रेफरीना ऑफसाइड हाना ताकी हरपति हरावरंबा खुदकता मांगकी मखा तारा लेबा अनिगी मरकता सानगिबा मैच अदुगी कुत्था का तरुक सुबा मिनिट स्पेन की मिकेन ना पांजन चनबा ngamki ऑस्ट्रेलिया की माइकेदी स्पेन चनखिबा पांजन अदु हंतोना होनरब अहान बहाब लोय फावदा ngamki दबदगी स्पेन पांजन अमसोना मांगजन थारगा लेकी अनि सुबह हाफ सानकिबा अदुदा बोन हेना पाजन सानबा ngamniba स्पेन की माइकेदी मखा ताना पाजन चनबा याबा एटेसिंग चचदुना सानबा ngamki मैच अदुगी हुंपुग तरुक सुबह मिनिट स्पेन की सानरो पेड्रो पोराना टीम की अनि सुबह पाजन चनबा ngamki मैच अदुगी मरफुमा पन सुबह मिनिट स्पेन की मिकेन टीम की अहुम सुबह अदुगी महाकिना अनि सुबह पाजन चनबा ngamki ऑस्ट्रेलिया की माइकेदी की मायुक्त चंगसिनकिबा पांजन सिंह अदु हंतोप ngannaba यामना कन होनकी अदुबु बोन पाइबी चांग लेम किबना मरम ओइरगा मैच की अपीबा अरोय मतम फावबदा पांजन चनबा ngamkidabdagi मैच अदु स्पेन ना पांजन अहुम सोनोदा माइ पानगा राउंड ऑफ 60 संगबा ngamgi मैच असिदा स्पेन ना बोन पाइबी चांग सादा फुमंगा ओइकिबा मतमदा ऑस्ट्रेलिया ना बोन पाइबी चांग सादा कुथा मंगा खतमक ओइकी पोर्तुगल अमसुंग क्रोएशिया ना सानगिबा मैच ता ngasi ayupung mari makhai tabdi hauraga canada gi टोरंटो स्टेडियम पोर्तुगल क्रोएशिया की मरकता मैच सानबा हौकी लेबा अनिमाना मरी अनि अहुम अमा फॉर्मेट सानखिबा मैच अदुगी ओइना हगलकपदगी पोर्तुगल की सानोइसिंगा बोन हेना पादो सानबा ngamki मैच असिदा पोर्तुगल ना बोन पाइबी चांगसादा हुमपुरिथोय ओइकी मतमदा क्रोएशिया ना बोन पाइबी चांगसादा हुमकुथागा निपामक ओइकी मैच असिदा पोर्तुगल ना बोन हेना पादो सानबा ngamnabsu क्रोएशिया की डिफेंसिव लाइन निंखिबना मरम ओइरगा पाजन चन्नबा होना की बिसिंग माइ पापा ngamkide लेबा अनि नकरम मोंगदा नबा तौनोकिबा अदुगी अहान हाफ लोय फावदा टीम अनि मन पाजन अमदा चनबा ngamjan लाइकी अनि सुबह हाफ सानकिबा अदुगी याखै हुमदोय सुबा मिनिटा क्रोएशिया की इबान पिरिसना अहान बा पाजन चनबा ngamdana पाजन अमा सोनेदा मांगजन थारगा लाइकी लेबा अनि ना मखा ताना सानकिबा मैच अदुगी हुमपुदिपान सुबा मिनिटा पोर्तुगल की ओइना पेनाल्टी काउनबी खुदोंचाबा अमा फंकी खुदोंचाबा अदु पोर्तुगल की कैप्टन क्रिस्टियानो रोनाल्डो ना हेना हाइसिंगना पाजन ओंथोक्तुना पाजन अमाममदा मानाना लाइकी अनि सुबह हाफ की इंजुरी टाइम दा पोर्तुगल की गोंकालो रोमासना पाजन अमस चनबा की क्रोएशिया की माइकाइदगी इक्वलाइजर ओइगदरो पाजन अदु चनबा ngamnaba होनरबसु मैच की अपीबा अरोय मतम फावदा ngamkidrigi मैच अदु पोर्तुगल ना पाजन अनि अमदा माइ पाकनागा प्री क्वार्टर फाइनल चनबा ngamki मैच असिदा पोर्तुगल की सानरो अमा अदुगा क्रोएशिया की सानरो अनि पुन्ना सानरो अहुम दा रेफरीना येलो कार्ड सिंग बुक तौकी पोर्तुगल ना मैच असिदा कॉर्नर किक मापन कावी खुदोंचाबा फंकी अदुगा क्रोएशिया की ओइना कॉर्नर किक कावी खुदोंचाबा मंगा कक फंकी स्विट्जरलैंड अमसुंग अल्जेरिया ना सानकिबा मैच ता ngasi ayupung nipan makhai tabadi haurga स्विट्जरलैंड अमसुंग अल्जेरिया की मरकता राउंड ऑफ 32 की मैच सानकी लेबा अनि मन मरी अनि अहुम अमा फॉर्मेट सानकिबा मैच अदुगी ओइना अल्जेरिया की सानरुसिंग बोन हेन खरा हेन पाइदो सानबा ngamki मैच असिदा अल्जेरिया ना बोन पाइबगी चांग चादा याखै मंगा ओइकी मतमदा स्विट्जरलैंड ना बोन पाइबगी चांग चादा निपुमा खक तमक ओइकी
मैच अंजरिया बोन खर हेना पाजन सानबा ngamnabsu Switzerland na panjin chanba yaba counter attack masing hena chathadu sanaba ngamki leba ani na sanaki match adugi hogolakpa tara suba minita Switzerland na ahan ba panjin chanba ngamki panjin adu team adugi sanaroi Brin Embolonan sankibani mahaki panjin aduna leba adugi sanori singda anoba thawna ama piba ngamba ga na hanadi hena akan momong na sanarki Anjariya gi makai digi suma khogi makai da sansin kyo panjin adu hantokpa ngamnaba yamna kanna honaki adubu ahan ba hap loi pawada ngamki dabadagi Switzerland na panjin ama soina mangjin tharga leki ani suba hap sanaki ba suba minita Switzerland gi dan doyan na team gi ani suba panjin chanma ngamki Anjariya gi makai di panjin sing hantokpa ngamnaba honorable Switzerland gi hai sing na ba defender sing na panjin chanma yaba kudong sa sing pangan kide leba ani na kan momong da na ba tawno ki ba adugi api ba aroi matam phawada Anjariya gi makai di panjin amata chanba ngamki dabana marang orga match adu Switzerland na panjin ani soino da mai pak na pre quarter final changma ngamki match asida Switzerland na corner kick bari kawi khudong chaba phangkibi manungda Anjariya na corner kick kawi khudong chaba ani khatamak phangki match asida Anjariya na bon hena pajon sanama ngamna busu shoot nipan khatamak kawa ngamki madugi manungda target shoot ani khatamak yawki aduga Switzerland na shoot 13 phangkibi manungda target shoot manga yawki Anjariya gi sanare ani da referee na yellow card sing book dawki Australia amasung Egypt na sanagi ba match da ngasi numidang pung 13 makai tabdi haurga Arlington da laiba Dallas Stadium da Egypt amasung Australia gi marakta match sanaba hauki Australia na ahum mari ahum format aduga Egypt na ahum ani ahum ama format sanaki ba hauki ba match adugi oina Egypt ki sanoi sina bon hekara he na paido sanaba ngamki match asida Egypt na bon khara he na paido sanaba ngamna basu Australia gi makai di panjan chanme ya ba counter attack sing satadra sanaba ngamki laiba ani gi makai di match adu mai pak na ngamnam gi da makoi gi hai sibi sing makung phana uthok tuna namba tawna ki akan mamong da namba tawna ki adugi match adugi hogolak patarom doi suba minita Egypt ki sanaroi Imam Asorna match adugi ahan panjan chanduna panjan ama soina mangjin tharga leiki hogolak padada satkiba Egypt ki panjan aduna leba adugi sanoi sing da anowa thawna piba ngamkiba loina na makha taba panjan chandma ngamna bi hanati hena kanna sanarki Hydration break pawada Australia na shoot mari kaw kibi manung da target shoot amata yawa ngamki de aduga Egypt na shoot om kaw kibi manung da ama panjan othopa ngamki Australia na hydration break mama na collar kick kawgi kudong sab ani phangba ngamlabsu Egypt ki oina di collar kick ama khak phangki hydration break matung da Australia gi makai digi equalizer ogada panjan adu chanba ngamnabagi hanadi hena corner ki adu makoina panjan channa kauksin kiba bouncing Egypt ki defender sing na amadi goalkeeper na thingduna ariam matahan kiba maram Warga panjan sanna ba hona kyusing mai papang ngam kide maduna maram warga ahan bahap loi fawra Egypt na panjan ama sorinda mangjin tharga leiba ngam ki hayeng numinang pung 10 makhai tabadi haurga round of 16 gi matching sanaba haurgani ngasigi oina Fifa World Cup ni singani kunturgi sanaki bi somnakpa pawda matang asin lusinjari amu makha tarakpada Manipur gi sanabi paw pijari maipa pi memorial sana FC na MFCC thwarga semi final changkhe Mangan Foundation na sindula herok leita makong da leiba City Club ki playground team kuntrani thoina kaluk nipan thona khaidok tona sathariba marirak suba mepakpi memorial trophy ni singani kunturki ngasi sanaki ba ahan ba quarter final match da sana FC Thawana MFCC wangjing thorga semi final changma ngamba ahan ba team oikre ngasi nung tenpung mari tabadi horga tournament asigi ahan ba quarter final match da sana FC amasung MFCC gi markta tamba tawna ki Tim ani gi marka sanaki match adi oina hogolak pati gi sana FC gi sanoi singna bon hena paidun lakchana sana mangam ki maduna maram orga match adu gi kuntaret suba minita sana FC na renin nam match adu gi ahan ba panjan chan mangam dun ahan ba hap loi phawra panjan ama sonoi da mangjin tharga leiki ani suba hap sanaki ba adu da sana FC gi makai digi makata na panjan sanbak ngam ki adubu FFC gi oina panjan ama digi hena sanbak ngam ki duna match adu sana FC na panjan ohum ama da mai pa ki Matang asida ngasigi oina Fifa World Cup nisingani kuntur amadi Manipur gi sanabgi pawdam lusinjari MM News Live Channel bumiyang tabiri bukhai punam amuka na kurumjari